na dusugun jelen do ina fa amiru so tugo. Donc e ba fe ka kanu fendo soro amiru so kola i ba partager. O samiru na be mabolo o be na togo be mabolo ni be barake na ye. O bi se ka ko ke na ye 600 comme nkadi ala ta kofe. O ola amiru so nya fo we ngo samiru ngo chinyade do haqiqan. Samiru ko ye chinyaye chinyade samiru togo ye chinyado. O ni ibi samiru ko don o be fana ne samiru togo bibolo. O samiru togo ye chinyade samiru togo ye. Me ndela ka fo mugo nyana ngo samiru ye fly. Samiru demba lela baba lela. O samiru dena ba o amiru sobo bedo. Nga mango dembe samiru la babe samiru la. Me samiru dena ba amiru sobo bedo. Ola bimena wala likawiye aba famu ya chugo mina pasika binkumana samiru koka. Mesaji bina chugo mabinati. O menya fawiye nebi sansa ba samiru togo do oludema parce que ba kirede na bana iba renouveler. Mais ça on rota do oludema na bana iba renouveler. Mais client oni chetiye chedetiye nebe santane flata bariye. Mais ni chebiye nebi si mugoye bi. Sina biseka ke ete oikele flana abiseka ke sinifana eta sira fanaka. Ofana bebe seka ke. Oh, donc ne e ma wakati jandi kilia ma ka bara kilia nye. O e a bara e sansa ba dafara ulu ya lejiga lebi na boli ke mokoshugu beno fe moru beno fe abido yorobe fo itinye. Fe minya kai o isamiru kode. Donc no kele ninte ale mago intinye tukuni wo na folo kodo na folo ko inte glamble wo ne toko kodo atike toko tigi tukuni wo. O ne jama tigi ado abina e jama fana bebe yerege. E kuma infamu. Donc ni togo tigiya fana do ni dawla tigiya fana do fana kelene do abina ya bebe yerege. O nindi bake. Bo ola na ubina samiru togo bara au yereye client. Aya jija kaka sibe. O de kai. O ni mase kaki sibe bake santane fla comme bara la seko bala. Bake santane fla. O ni ake santane fla kacha ala fe santane fla kono ina ko chamanke. Oni santane fly inda fara fana bisega renouveler ba ke santane flawre tukuni ube ba ke sibe. Donc ni mesamiru kola. Odela mugo chamambe wenyi ningalike. Ko amiru sobe samiru barake mugoya. Oni bisamiru barake mugoya me samiru bara flabe ne bo di mugo de ma munumbe barake nai. Me samiru togo flabe ne bo bara mugode. Samiru togo fly ni kele fly ni o di mugo ma ni mo di mugo de ma mimba baraka ireye ulu deleka suru. Me fly ulu deleka jaibi soko barake mugoye. On be fly de barake mugoye flabe ne bo di mugo de ma. E kuma infamu on ye samiru ko on ya jabi doye kuma la surunyana aba famu ya chugomina. O me okofe mogo bena nyiningal ke ko samiru togo kom ambe munumbara kamba bara mogo ye joli. O amba bara mogo ye warmina. O warkacha. O parce que samiru togo amba bara mogo ye miye santane fla. Amba bara mogo ye wakeme ane wabi saba ane wasaba ane durome saba. Oye santane fly ba bara mugoye odela wakeme donc anu wabi saba anu wasaba anu drome saba o minye isibe amba bara mugoye million ke mugoye ne shiraka donc kaira mugo bela kuma kankele abe amidu sobolo ntafe mugo kera nefe uyen kanu kojugu beniche kanu na jinya kono ya rabbi ala ka usara me ukalaje ne segenendo mugo bena uten sorofana ukalaje mugo bena message chima vocal la ikake ala na kira kama ikana janya ikana teme 30 secondes ka
karsa ne karsa ye mogo de benina mfani mba to ni abeke mina dezanya fie na shebie bi vocal chama na sheti ba to mais anti fo yini fe fem fla dron on est déplacé fana donc pour l'omto fana na mais ami fem fla de yini fe to ani ba to no sorola ika war sorola ika bara beke mais ka anshege kuma chama mbala donc parce que ibina to mogo do mogo bana utisega ansoro utisega ansoro boni nyini nembe kiliam befe ani kanumbaga ani kalande nkanuna tiado mais kanui amiruso ya nyina la fa ala dia mba nyina awfe aka neme pour que mogo am mogo munu mogo bana ukase kansoro donc ola kuma te janya ka foli di be ma mogo ni be amiruso laje ni ben shui mba nyini fe ka video ika partager o shewerete amiruso yendu suku inkoni jelendo ka nyesin kanumbaga be ma ni laje baga be ne du suku jelende do ni fana du suku jelendo ina fa amiruso tugo donc eba fe ka kanu fendo soro amiruso kola iba partager ambe ningini kanumbaga be fe donc kabo ka foli dauma donc danti foli mina ni explication fitiniye donc a di auma pour que konunu akasenga familiali surala wala donc amba fa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.